Horas, ayo kita sekarang berangkat ke Pulau Samosir menuju Raja Sonang. Nah, sekarang kita berada di kapal feri Ihan Batak yang dipromosikan oleh Bapak Presiden kita Jokowi. Halo, sekarang jangan lupa subscribe, like, komen. Kami tunggu ya kawan-kawan semua. Terima kasih. Mulai tema di Tuhan, mulai tema nang di jauh ba, nakani kita ngabe arus segijang ima tuguni oputa opung si Raja Sonang nau maulai nau dui mangalak buru ima buru ni datulang si marga ada kawan lesani Tidak. marga sidau marpino paril na sida jala di buru magurang sudah gelengnya satu portilyon jala tumbar hutan na sida di hutaon arong go di son di patupan na sida paridian ima nabur tay dang raha sudan dang hara terpahabis di siara toto do di tetekon na sida aiki alai aikon no ay nga sobat ko jusabil aikon bunga di babi keramik nalaho pagdun jorma makana dapat kudi sihol takana sihol rohana nalaho mabuat ay si bagas ni sumurnon tapak may tama bereng tiyo na non apa tiyo di bana esi jadi dungi adong di bana sutad do sahira batu nisan noma batu nisan ni na pinoparnya ka man dapat pudi mo nakadamang do tiya mo kadainang parojo buat jo saudi jo nah ditiki naudi oputa tak may natubuta tiddaw non ba hara adong do pertabunyanan na duksa di hutaon sebelum pajupang tu raja ni tiddawn nadong di hutaon di sabula torwan adong do di sigua kulalai roman na sida segijang turma hutoron isima na sida ranau di mangisugut asa gabi dong hira panyan-yanan jala parpudu-puduman na sida tapo to man naujui dang arong do pijabu dang di boto do pijabu jala selalu do bargaran di gua mulu na ituru kita hutoro ba agak kadonlo jala dang mungkin sonari turnat teh alai di sabula turama paturnana meluboy lenget tatolusuri nah patorak kami mulate ma man pakai masalah ini betul tak betima betul kira narong liu sama pertabunyanan ni oputa itu bang naik juga ke sudah balik pajak waktu video berikutnya dokter entah oke dah kita akan menuju tempat opung kita opung Raja Sonang yang konon ceritanya
bersembunyi di bawah ini. Mari kita sama-sama menyaksikan perjalanan kita. Lagi jam mereka apa? Ping satu pak. Bentar dah. Ini dah. Bilang coba dah. Ini adalah medannya yang sangat cukup curam. Mari kita saksikan terus perjalanan kita. Ketungnya ini. Turut kok. Videonya nih. Dulu lah papa. Ya, Videonya bisa nih. turun. Turun orang punya turun. Inilah medannya sambil video lagi. Iya. Mana bisa ku jalan sambil video? Enggak. Ah. Terjel kali dah. Terjel kali dah. Inilah kondisinya. Lur. Harus pur. Ini di sekitar sini banyak kelelawar.
Or, satu. Or, satu. Dari pun. Aduh. Bang marah kami pun. Inilah lokasinya. Disinilah tempat waktu kita bermeditasi dulu. Beginilah tempatnya.
Bagus ini film. Sejenis bulan. Rupanya dia sejenis Persmedian kan. sejenis longsoran di beberapa tahun. Terus di depannya ada lagi apa? Tempat persmedian. Di depannya tadi kan persmedian itu kayaknya. Ah. Oh, pasti jarang lo orang kesini deh. Terburu-buru. Kegiatan dengan Tuhan. Ya. Udah ngopi. Biasanya mau lorong mulut tu cono. Begitulah dulu informasi yang kami berikan. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Itu lorong tu. Nah kalian ada nggo di tubuh ikan kira tangga. Nah oma sumur na berduaon saya nakan itu si dua birang saya itu si amun oma na duwe mun na saya lubangi na ditubui
kata kasih welcome kan adong ma di si ima tempat bersemedi nakani manang tadalani mulon ay ni akan upungi dot bermasalah itu sila dapat ka ay si video ay na sumurong di hapor TV non so ni mapa dia kana nang manoto video like subscribe jangan lupa dah. Okay. Oke, balik, let's go. Nakaningalaw muna tutoruan ima mabereng par si median ni dopung ni si Raja Sonang ima naung borhat sian rini urat saat matu riniation mungkin rana ujui mermaham mana sida dia ada renda bidang nang takas taber nakanin ima ditugu ni si Raja Sonang alai mulu malam matapin na sida romantison doh akaburu ni opungi na ujui nang maparidian na takas mo tabereng alam ni rapak mahita mabereng mulu hamu akadongan na ng rotuson tuso matraw-tarawon berkema tu pulau Samosir imana marwar riniate asal nak kulak kata bigem muna mulate ba dituan mulate manang kita salu na berhubung nga motare asal mulak kita tu tata mulate mak jangan lupa subscribe like share dan komen alay pangiron namin komen na din kada okay dah okay. Itu dulu